Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ibnu Marduwiyah an Ibni Umar qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah mengeluarkan hadis oleh Ibnu Marduwiyah dari Ibnu Umar, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a tabarakallazi biyadihil mulk wa alif lam mim tanzil as-sajdah bainal maghribi wal isya'il akhirati faka'annama qama lailatal qadri." Siapa saja membaca surah Tabarakallazi biyadihil mulk, surah Al-Muluk, dan surah Alif Lam Mim Tanzil, surah As-Sajdah, bainal maghribi wal isya'i, setelah selesai solat maghrib dan sebelum solat isya, faka'annama qama lailatal qadri, maka fadilahnya sama seperti beribadah pada malam qadar. Wallahu alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.